Bok, ja sam Marko i provest ću vas kroz auto-moto radionu Hrvatske pošte. U radioni Hrvatske pošte imamo popravke na motorima, kombi vozilima, osobnim vozilima pa čak i kamionima. Bavimo se popravcima svih vozila koji su u vlasništvu Hrvatske pošte, isto tako i u mopeda koje su u našem vlasništvu, koji više nisu u garancijskom roku i ono što mi možemo popravljati. Evo, dečki, trenutno na ovom dijelu nam se repariraju kompleti motora za mopede, znači kompletno rastavljanje, defektiranje i ponovno slaganje motora mopeda. Nakon toga, kad kolega završi sa slaganjem kompletnog motora, prebacuje se drugim kolegama motor, dečki kompletiraju motore da bi se motori bili tehnički ispravi da bi mogli na teren. Imamo i ove redovite održavanja tipa servisa, zamjena guma, kočnica, popravak rasvjete, montiranje kofera i sl. Počinjemo raditi od 7, radi se do 9 navečer, znači u 2 smjene smo. Ujutro se kreće sa pregledom novih prijava kvarova na prometnom uredu ili kolege na motorima dobivaju putem maila, putem telefona prijave o kvarovima i kreće se u proces defektaže, popravaka, izlazaka na teren. Jako puno mopeda se kupi na terenima. Na mjesečnoj bazi to je nekakvih 100-tinjak vozila prođe kroz radionu i između 150 i 250 mopeda. Ovo je naša nova punionica za električna vozila. U sustavu pošte je trenutno preko 200 električnih vozila, 40 imamo električnih četverocikala koji su nam onako najzanimljiviji. Kolege koji nam voze električna vozila za sada imaju svi pozitivna iskustva. Autonomije su vozila dosta dobre, velike su, dečki su zadovoljni zato što im pokriva dostatni dio njihovog, znači kompletni dio njihovog rajona i još dodatno. Brzina punjenja je jako dobra, tako da i naravno ekologija je ono što je i najbitnije kod tih električnih vozila.